Welcome again to our social media platforms. Bakunze Rubavu Buy & Sell Company Limited. Turahari ku bwanyu. So aha rero turi mu karere ka Rubavu, umurenge ni Rubavu, akagari ni Buhaza, ndetse turi ahantu heza cyane nkuko mubibona. Dore ni ibibanza bibiri, kimwe buri kibanza gifite metero kare 250. Ni kibanza kiri ahantu heza, ni muri quartier iri kubakwamo amazu ari VIP. Ikindi kandi ni kibanza kiri ku muhanda neza cyane, ni kibanza cyegereye ibikorwa remezo, ni kibanza kiri muri zoning area ya R3. Muhawe ikaze rero kuri $16 n'igice zawe kuri buri kibanza. Ari ibibanza bibiri, ubwo nawe urabyumva biteranyije ni $33. Muhawe ikaze mwese muri Rubavu Buy & Sell Company Limited. Ibibanza ni byawe, uyu n'undi munsi w'amahirwe kuba watunga ikibanza cyawe ugatunga property ikwanditseho. Dukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha: TikTok, Facebook, Instagram ndetse na YouTube, hose ni Rubavu Real Estate, cyangwa se utwandikire kuri nimero ubona kuri screen.